PIZINGNI October niguk tu Nisim ding PHILIPPI alian ni anew khat pan som le khat Kiniamkhiat ciat unla Midangte thupi ngaihsutzaw note phattuam nading bek ngaihsun ke unla Midangte phattuam nading ngaihsutsakzaw PHILIPPI alian ni anew thum pan li Midangte Ading Mun Awngsak America gama electric motor te battery thun na phwal te a manlang taka thun thei na ding ki bol hinapi motor hol por khat te in ahun nga za u sangin tamzat zo hi thu khwal lo gam tat na sian sang na ding battery thun na phwal pi te laka alian pen khatin zui lo phamo ding in hun chang tan sakhi motor khat peu battery thun zo za se swa somgel lenga achin nak le anunga ki wal midangte mun apyak lo phamo sakhi polin thum te kyanga kiniamkhiatin midangte amau sang thupi ngaihsutzak ding limgen hi to pen PHILIPPI polpi sunga ma lema kiul tun sakna vai again nuam hi amau pen ngim na siang tho to hiloina mi thei ding le pa tak ding u to a amau ai tuam phan na ding bek de u hi to bang in thum te in Chris lungsim ne in midangte phattuam nang ama sak na ding u pol han thot na a hi to pen amau ki tang sap na te phok lo liang ding chi na zong hiloin Chris lungsim puak zia bang ne in mi kitang sapna thudon ding chi na hi PHILIPPI thum te in ki phat sakna lungsim hem khia in Kiniamkhiat na to mi te ading mun aon sakna ngun thapya hi to banga mun ot saknop na lungsim hongnei sak a hi le in na a hi eite in nisimin Chris zialetong ette hileng to pain midangte ama idna mitto hongen thei sakin amaute ading mun apezote hongisak ding hi nangai tom vai sangin midangte kitang sapna bangchi masak jok na hiam pasian mitto midangte ending chi pen bang achi nop na hiam kongit pasian kanun ta na sunga Midangte Ading Mun ka on sak zo nangin hong hu in amen.